abanye babo baya abaFarisi babatshela bekwenzile uJesu. Yes. Ngalokho abapriest abakhulu nabaFarisi base bemema umphakathi. Bathi siyakwenza njani nalo umuntu wenza izibonakaliso eziningi. Uma simiyeka njalo bazakholwa nguye bonke. AmaRoma yakufika samuka indawo nesizwe. Kepha othile wabo uKefas. Oh, ususwile. Uyamuzwa lo baba? Yeah. Onjani? Othile wabo. Ubani igama lakhe? Kefas. Funda. Umpriest omkhulu walomnyaka. Yes. Wathi kuba nazi lutho nini? Aninjani? Anazi lutho. Hey, washintsha umhlolo. Awufunda. Aniboni futhi ukuthi kunilungela ukuba umuntu oyedwa fela abantu. Isizwe sonke singabhubhi. Funda. Lokho kakushongo ngokwakhe kodwa umpriest omkhulu walomnyaka waprofetha ukuba uJesu wayeza kufa ngenxa yesizwe. Kungenxa yesizwe kuphela. Kepha zobuthela ini. Kepha kuba buthele ndawonye abantwana bakaNkulunkulu abahlakazekileyo. Yini azoyibutha uJesu? Bantwana bakaNkulunkulu. Ngoba silapha sibutha ubani? uJesu. Angithi kaze sihlakazekile sibutha ubani? Ungazisho nesonto lakho. Ngoba masifika lapha asikhombisa isonto. Sizosho ukuthi uJesu walenga kusabutha kunjani? Ukuhlakazekile. Uyela ushaka 18 ke mase sokhuluma ngoFkefas bemazi. Asikhulumi nje ngomphuphe umfundisi la. Sikhuluma ngoKefas indoda yambona uJesu. Uyazi lapha sekwenzeka inkinga la. uKefas usebuyele back. Basuke bamkhomba ngomuntu abathi isikhundla sizophela. Wathi ngibuyiselene esikhundleni ngangiprofeta abazalwane. Ngicela ningibuyisele kuba uJemel. Bathi uzophinda uprofeta ngale ndlela. Wathi hayi ngiyaxolisa. Bathi buyela ke kodwa ungaphindi. Wayesiyabuyela kuKefas Jobuse qhamuka. Uqhamuka lapho usenesixuku esingakanani manje? Bacishe ngayisho lento abayisho. Angiyeke. Mfunde kahle ke kuchapter 8 umnusile ke manje. Amen. Yeah, mfundi. Njalo ke isigaba nenduna. Yeah. Yenkulungwane nesikhonza abaJuda bambamba uJesu bambopha. Yeah. Uqala bamisa uAnas. Yeah. Ukuba engimukwe kaKefas ongumpriest omkhulu walomnyaka. Bafuna ukuyotesta le yanto wayisho. Uyazi wena ungizwe ukuthi ngisho la. USathane mefuna ukukuwisa. Ufuna ukukutesta kule yanto wakho ba strong ngayo. Nisekhona kodwa la. Ufuna ukukuthela phansi. Ufuna ukukuzwa lapho kwamlimaza ukuthi usamile yini kuleyo ndawo. Hey. Jesus. Na uyazazi ngelinye ilanga mhla uthandaza kwehlisa. uSathane wathi ngizoswisha off ama-bribe pen. Wabuye wathi hayi ngiyaxolisa Sathane sengothandaza kancane. Baba wethu osezulwini ngicela igama lakho mayofika umuso wakho. Amen. Wayeka yonke le yanto awuyi. Funda kahle. Ngokuba engimukwe kaKefas obe umpriest omkhulu walomnyaka. uKefas kabe nguye owaluleka abaJuda ngokuthi wayejani? Wayeluleka. Uyambonile umuntu waye straight. uSathane unenzondo nomuntu onjani? Straight. Ufuna ukuzonda uSathane. Phila impilo enjani? Straight. Abongiziwa ngabawu4. Ayakungene la. Ngithi mina ufuna uSathane axoxe ngoba phela ini? Straight. Wakwamuzwa uDevil exoxa indaba ngomuntu. uSathane akasukeni noma ufuna umuntu onjani? Akanazi isikhathi sokudlala uDevil. Ufuna ukubambisana naye hamba kanje. Osiyabambe ngapha. Uhamba udonsa yonke into. Akekho ozokhuluma ngobani. Lokho ngene ingane encane sithi nango ubheke umfundisi. Umfundisi yazizolo phela ngizange ngifonele kwe-O. Awuthi amen ebawuzwile. Yazi ngisena phelela i-time umfundisi yazi bengizokufonela phela ngathi noma uyibukile yini imovie yayizolo. Uhlulekile umfundisi ukuphila impilo enjani?
nisekhona abekho abaxoxa ngaye izingane ezinjani kodwa waphila impilo enjani ingane ziyathula kuvuka abadala abanye abakwazi baxoxa ngawe benjani uhlula kuthiwa uyi uphila impilo enjani uba famous usathana ukubhala emaphepheni utholakala umhlaba ufakwe olwandle ufakwe emkhathini ufakwe etradini abavoti bakadevele ababuyele ekhaya usathana ukulanda ekhaya hamba kubeka ukhona wamene esontweni isono sikaKefasi ukuthi aphile impilo enjani hey wamzonda ukuthule wabona nje mufika lapha uthi igazi lika Jesu usheshe uKefasi kambe nguye waluleka abaJuda ukuthi balungene uyabona luleka nje abantu ungabajwayela ukusola kade awunasibindi awunankulunkulu ubheke hey woza njalo makwenzeka izinto kwamakhelwane balanda ba amagumeji besicela sesixakwe unomthandazo enkonzweni kule ngxaki kulandwa wena uthi uzoluleka kade awukho uthene ngakashaya othi uma oluleka wazi ukuthi impilo yakhe injani uma usuvukelwa ngoba ukululeka kwakho bezwe abantu kwakhona abaphendukayo esihogweni kucinywe ilamba kufanele ukuthi wena utholakala ka ningilalele noma ngilele uyafuna ukuthi basheshe baqoshe ebandleni phila impilo enjani ama-elder namadimoni idimoni ke ngikhuluma ngedikoni ubrada nosisi cishe kuzwane lezinto idikoni nani bajwayelene baxhawulana nisekhona haleluya uyayizwa le bosheshe baxoxa ngawe insuku phila impilo enjani uyafuna ukuzondwa ngabanye omama bathi uzenza ngcono kade wenziwa impilo enjani uyafuna ukuzondwa ngabanye ogogo bathi yasesikhathelele gogo lokho ayibukisa ngathi hayi ngoba uyibukisa ngakho ukuthi noma ugugile uphila impilo enjani ngoba lithi iBhayibheli ekugugeni kwagogo uthela ithelo mayiphila impilo enjani nisekhona esontweni shout hallelujah haleluya beliyatholakala lempilo estraight uma ufunda uPsalms 92 uwamfunda uma uthanda uyeke ungamfuni lithi nasebudalena uhlehlilwe kodwa wena uyakhula kungathi ma impandla iyale ngesikhathi impandla ibhekelena wena shona kuphi phezulu oh yeah sisakhuluma ngibheke noma uyabhoreka noma ubhoreki sisenze njani la ufuna ukuyazi impilo straight uthi hamba nawe usube mdala ikujabulise njengokusho umhlawumbe nqa ngimdala ungayilungisa lento straight ku92 akekho verse 12 olungileyo uyahluma njengesuku khuluma olungileyo unjani hluma njengesuku noma esemdalini wena zimhlophe kodwa unjani yes
uzoguga kabi ufuthuka uzokuhlephuka amaqabunga nezihlahla zakho uhlephuke nezimpande usuke waphila impilo yengane kade usumdala uyiphila kanjani impilo yezususindisiwe uzoqala nini ukuhluma awubona uJesu uyabuya phila impilo enjani straight funda kuKefas uyomkhulu inhliziyo Alabangani usale nempilo enjani phela isonto usale nempilo enjani shout hallelujah glory to Jesus glory to Jesus my man olungileyo njani yahluma fundo olungileyo njani uyahluma uKefas wenzani la wayeluleka wena ufuna iCrowd okuthengela ojuice akubize ngenceke ethembekile kathi uthembela kubantu ungathembela ngakuJehova Jesus olungileyo njani wena futhi uhluma njengesu nasebudaleni unjani 10 is 10 ukhona ngokushongo la usamza uqeda kahle ufuna le ndaba kaKefas olungileyo uyahluma njengesundu uyakhula njengomsedari eLebanon batshaliwe endlini kaJehova bamila emagcekeni kaNkulunkulu wethu uyabona namhlanje uzokhona bazokutshala ungamili kubantu ungalokothi umile esontweni wawebona into embi kanje ihleka hey nasebudaleni 10 is 10 nakuphi budaleni inwele zimhlophe kodwa khona i10 awubona imbewu kaAbraham othi semdala kwavela ingane awuthi amen esontweni uhlobo lungafani nolunye nasebudaleni bathela i10 oh yes shout hallelujah hallelujah isebudaleni bathela is 10 empile strategy nasebudaleni unjani tell it 10 uyafika usathana mangale athi ngakithi uzosala wawela kanjani ulwandle hamba uyobuza kuJoshua ngimthande semdala hey nisekhona bangcwele uJoshua na 17 years wabona into engabonwa ehamba nendoda okuthiwa uMoses umenyukele entabeni ehambe naye wathi ngiyakuthanda ubudala balendoda shout hallelujah ezilile 40 days and 40 nights lo mfana wathi angizili ngizohlala phansi kwentaba lana lamthola phansi kwentaba laduma lamthola phansi kwentaba wathi uJehova phezu kwalo mfana ngizobeka amandla phezu kwalo mfana ngizobeka inkemba uthi lalela Joshua uyihlo Moses uwele ulwandle wena uzowela eJordan ngegama likaJesu shout hallelujah hallelujah uhamba noba hey
usathane ivangeli liyafana ayifikile alifani sifuna impande yayisolo siyayifuna yayisolo ngoba layisolo linamandla elayisolo liyaphila elayisolo livezwa Maria elayisolo livezwa Joseph elayisolo liveza amakhawu uzobukwa ngani ungaliphatha ngelayisolo shout hallelujah sizogubha inkosi yayisolo athe usimakade akafunela namhlanje ufuna ukudlulileyo shout hallelujah lalela ngikutshela indaba usathana unama umethe simgubhelana uJesu ngoba wafa omnikeza iBhayibheli umshumayeli 3 ufunde ekhaya ayila uchapter 15 athi uJehova ungabusaqala kwakho ngoba kwakho kuzophelelwa izinto usimakade ufuna kwakho ungaqala izinto ezintsha uhlanganise nezinto ezintsha awuqedanga nasebudaleni bayakuthela isithelo bashume babehlaza ukuze bashumayele ukuthi uJehova ulungile bashume babe njani mdala kodwa unjani hlaza nasebudaleni ogogo bathela ithelo unogogo abahlala evangelini ukuthi noma uhlangana naye noma ngasasho kodwa kukhulume ngemuva nangaphambili uthi ivangeli yela abaJuda ngokuthi ubalungela uba kufa umuntu abe munye ngenxa yesizwe. Simon Petro walandela uJesu nomunye umfundi. Lo mfundi wayaziwa ngumpristi omkhulu. Wangena noJesu egcekeni lompristi omkhulu. Yebo uPetro wayemi ngaphandle emnyango. Waphuma ke lo mfundi omunye owaziwa ngumpristi omkhulu. Wakhuluma nomlindikazi womnyango wamngenisa uPetro. Lalela. Umfundi uyaziwa ngaphakathi. Kukhona abantu abanjani ngaphakathi kathi nangakuphi ngaphandle ayabona wena beso labazalwane lutho umfundi umngani kaphi aningisi umngani kapha uPeter kaziwa kuphi kodwa lo mfundi unjani aphinda sibe nangakuphi singayeka nje khona abantu uhlobo labantu olwaziwa kuphi nangakuphi kuzohlanganiswa izinto ezingaki namhla ibengacishe ngikhuluma awufuni utholani uPeter la yini azoyithola wamngenisa uPetro intombazana ini intombazana ngicela singajahi ulandwe umuntu owaziwa la kanti kukhona ini phakathi intombazana ngithabe ibheke indawo ohamba kuso sikulungisi ini intombazana yathini intombazana elinda emnyango elindaphi wazi kuzoba nengxaki ngosuku lokungena
la kunani nalentombazana ngishi ama-asha sinawo maningi kodwa la ukuthi umhlabathi xa singena kunengxaki-ke la laba abantu abahlala ngase uma kade kade uyazenzisa yibo abazokuvimba kuphi khona elinye ivesi kade sizolifunda elithi mngane ungene ingobi injani bazomvimba phela ukhona azana kathi khona abamazi ngoba umuntu umazi ungamazi ngesayidi elinjani mazi amasayidi nisekhona ake sixoxe engaxoxwa yima ixoxwe yibhayibheli indaba yentomba ibe suyayibheka kahle udlule kahle kule ndaba yentomba ukuthi nawe ubhasobha usuthi uqedile ingathi hey ngathi ngiyakwazi ngathi njani siyazana endaweni zoba ake sibone ukuthi lo bamxoshelayo intombazana elinde emnyango yayisithi kuPetro yathi imbala nawe awusiwe abafundi balowo muntu na lalela uyambona ukuthi umngane wakhe lo akanalo uphawu lokufunda yabona ngisiwa ngoyedwa umngane kaPeter akanalo uphawu lwani intombazane yomdedela nje aye kuphi abuyenze njani kodwa mase kuqhamuka wena onophawulwana isiyaqala intombazane sengathi nawe mvelakazi banjani kodwa bangani bakho ayaya hey isintombazane imkhipha kwaba baningi kade bengena bengabuzwa kodwa manje sekufike lo umuntu okuthiwa uphi unophawu lwezulu unophawu lwalo ofaka umqhele kuphi awufunde wena funda wathi yena angisiye wathi angisani hayi angisiye uzama ukuzenza ngcono ebantwini uyazi noma ungazama ukuthi bakufihle la lento eyiwuwe ayikwazi ukufihlwa igonwe umuntu ukwalizwa ivangeli ukuthi kalifihleki hayi umusindiswe kahle usho noma ungathanda ukuthi abantu bakuthande iyaqubuka lento uphondo phela lo inhlanga yokuthakatha ingathi ukwenza ukuthi uyadlula ekishini ushayise etafuleni kade bathe thula ukuthi Jesus sithe thula phuzisena amanzi kuyiglass Jesus bathi mkhipheni hayi akaphilonge la hayi sazi ukuthi uhamba nobani wena usasela ungatshaki ifunda kwakumikona izinceku nesikhonzi sibasile umlilo wamalahle uyezwa khona ni la khulumani inceku nani iyabakhomba intombazana hayi ungathi amen la uma uzwe kahle uyezwa khona ni nani ungabavume esontweni bakwenza isikhozi ngoba wothi umlilo namadimoni othenganye noba ungathi amen uthando yeke umonjani lishe ngakhuluma lihlushwe leli visi libala izinto ezingaka yini nekhosi intombazana ayisho kodwa mayiqhamuka kuthiwa hawu nceko hayi awumzwile ukuthi uphinde azokotha umlilo nabo kodwa kuthiweni hayibo phela ungangizonda kusho ngumuntu kusho ipha uyazivela bangizwa
noma usestradini kuthiwa bani Nceka mkhonzi kaThixo siyangibingelela mkhonzi kaThixo noma uzohamba namantombazana othi umlilo awasho usiyoze kufika uPeter bezoveza ukuthi akusibo bonke abathi inkosi abayobona umbuso kaBaba. Nisekhona esontweni ukhona uhlobo luzohlukanisa usuku olukhulu lapho khona kuyomenyezwa khona uthi ibandla lizohluka. Befundisi uhlangana nomuntu edolobheni umuzwa ngendlebe ezingaki melokele kwendle Nceke yenkosi ungamuzwa ngendlebe enjani sivule zibe ngaki vule indlebe yenyama vule nekamoya bangizwile abangizwile abangizwanga bangizwa akusizi ukuthi ubizwe kathi khona isitha seyinceke emhlala nasemli njengoba umbone ezophanyeka nesekhona uzokhipha ama-original ozothi esaqhamuka nje kusho abasemlilweni bathi ngowethu lo phuma ungena kanjani emlilweni kathi lo Paulo le ndoda elenga alithi amen maniswi amen shout hallelujah hallelujah lezokhuluma ungafunda kwakumikhona isinceku nesikhonzi zibasile umlilo wamalahle yes ngokuba kwakumakhaza hayi la malahle sithe thona msiwo ongasiwo la kwakunjani kwakumakhaza awufunde wena Zotha no Petro wayenazo order bamkhipha nje besenzana besotha naye phuma emlilweni yabantu man diphuma kuphi funda ngeke umpristi omkhulu wabuza uJesu ngabafundi bakhe nanemfundiso yakhe ubani umpristi omkhulu wenze njani ubuza la nangani funda usheshe Jesu wamphendula wathi ngikhulumile obala ezweni wesikhathi zonke bengifundisa esinagogeni nasethempelini ungathi esinagogeni esontweni my God wothi kuphi esontweni funda wesikhathi zonke bengifundisa esontweni nasethempelini lapho abaJuda bonke bebuthana khona angikhulumanga lutho ngasese ubuzelani kimi na uza kulaba abezwile lokho engakhuluma kubo lalela khuluma kubo lalela ngeseko indaba enkulu yonke le likhona amen asimkhathi lokhu ku400 sithathe lokhu u40 sebekwenze konke likhona bathi sebezama ukuqeda kwasho ukuthi akaqedwa bathi ngcono simbeke icala kuze kuzalwe mina ngoba ziningi indawo kade singayifunda kodwa manje icala alimvumeli ukuthi akafi ngcono uqanjwe icala lamanga ngicela ukubuke lapha ya esiphamba usho ngenhliziyo yakho ukuthi lapha ya
Chapter 19 sijambe ufuna lezizwe 4 senginasi isisu funa verse 17 sengakhohlwa usizi lwami waphuma ya ezithwaleni isiphambano waphuma njani wakumuntu kunento ngeke uyilwele mawungasange uyenzenjani cela nevangeli lakho ungalithwaleli ngabefundisi cela lithwale uwe sishiya amacala usegwetshini sekuthiwa kahamba esiphambanweni wathi isiphambano singathwalwa ngomuntu sengathi ngiyabona ibandla seliyasondela shesha ndoda shesha lahlekiswe ulahlwe icala lajabuliswe katalazi ukuthi khona kuzokwenzeka kwakungemnandi hayi ayithwalele yena ekhomba ukuthi nawe uzoyithwalela ngegama likaJesu haleluya ungasithwale sami sizokuhlula sivumele sakho shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah Jesus ngesikhatheyali i-anointing yokuzalwa kwami yayingamvumeleki bamkhafulela bathi bayaqeda katabasi ukuthi khonto ayithwele hey uthwele inkathazo usathane usengxakini yaphuma ingonyama ithwala isiphambano abantu babona isiphambano kathi izulu libona ibandla hey sasithethe emhlane wakhe shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah Jesus phume macaleni funda wena seliyozalwa ibandla waphuma yes ezithwalela isiphambano yes waya endaweni ethiwa indawo yekhanda uya endaweni okuthiwa yini igama layo kuthiwa yini igama layo indawo yekhanda Golgotha lapha endaweni yekhanda kunemhlolo eminingi eyenzeke lapha endaweni yekhanda uzo kunemhlolo haleluya ngisho lapha eBhayibhelini lapha ufuna uyifunda imhlolo eyenzeke endaweni yekhanda akaye endaweni angayazi lalela lento ayithwele la akaqala ukuyithwala akaqala ukwenza nje uGenesis uyakutshela ukuthi yake yathwala ithi iBhayibheli lami nelakho izibizo ngokuthi intaba yokubonelela aniyizwa intaba yakhe yokubona indawo yekhaya
Ishindawo yani. Indawo yokubonelela. Nawe wabona kulela khona. Wakhona. Lapha eGolgotha. Wakhona ugogo. Ona 90 years. Ukhona indoda endala. Ena 100 years. Yayikade ithandaza iminyaka e100. Ithi umntwana uzotholakala. Umntwana engatholakala. Wathi umntwana esena 17 years. Esetholakele lo mfana. Wase kufika indoda. Iqhamuke ezulwini. Yathi weAbraham awungenzela indaba engakazi bekhona. Abraham thatha manje indodana yakho oyithandayo unikele ngayo. Hayi Nkosi yami. Unganikele noma kuphi. Kodwa endaweni engiyokukhombisa yona. Uhambe namadoda. Kodwa ungakhuphuki nawo. Nale 17 years. Umfana olindelwe 100 years. Kuthiwa konikelwa ngayo. Nkosi yami. Wathatha amadoda amabili. Imbongo lezimphi. Isimbongo lezimphi. Hayi. Namadoda amabili. Hayi. Nenkuni. Awuthi amen esontweni. Hayi. Bahamba usuku lokuqala. Yes. Olukhomba uNkulunkulu uyise. Jesus. Bahamba usuku lwesibili. Yes. Olukhomba uNkulunkulu indodana. Bathi ngosuku lwesithathu. Olukhomba uMoya oNgcwele. Wathi uJehova lalela. Sesifikile endaweni ekhaya. Shiya lapha amadoda amabili. Wena nomfana. Yeah. Wena nomfana. Hayi. Wena nomfana. Hallelujah. Khuphuka. Khuphuka. Uma bekhuphuka. Umfana yoshada. Yes. Uyena wayithatha inkuni. Ngisho umfana yoshada. Uyena wayithatha inkuni. Uyena. Umfana wayoshada. Uyena wayithatha inkuni. Jessica bana. Ngisho umfana yoshada. Shout hallelujah. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Hayi, wayithwalela. Wathwalela umfana. Hayi. Ufika umthola umfana. Genesis 17. Ayithwalela inkuni. Uyahlatshwa yena. Hayi Nkosi yami. Uzohlatshwa wena. Zithwalela icala lakho. Uzohlatshwa wena. Elakho lithwale. Hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. My man. Umefika uAbraham noIsaac. My God. Selungisile altar. Uyabuza umfana. Uthi ngiyayibona inkuni kade ngiyithwele. Manje sesibhedlela. Kati iphimfi yokuhlala. Iphimfi yokuhlala. Nkosi yami. Uphendulise. Uthi lalela ngane yami. Ungakhulumi into enye. Lwesimkhonza. Uzoyibonela. Wena lala phansi mhlaba. Ungabi nandaba ukuthi usathana uhlaba kanjani. Wena lala phansi uhlatshwe. Shout hallelujah. Hayi Jesu. Wenze kumhlolo. Hayi. Lithi iBhayibheli waboshwa umfana. Izandla nenyawo. Wathatha ubekwa phezulu kwealtar kweyinkuni.
ummese insabula ishitsabula wayithatha uyise uyise oyithatha lathula izulu ngesikhathi eyithatha wayiphakamisa izulu lathula kodwa okwesithathu ingathi bathathu la ayihambe nga3 3 angekho akangeni yena vumela kube khona u3 kusemngenele lalela ngesikhathi awuthethe lumese lithi iBhayibheli kunomehluko la lithi uJehova ke hlaba wathuma ingelosi yamemezise isezulwini izinto zoyithola namhlanje awuyizo zoyizilela ukudla usimakade akusiyo distance umemezise ezulwini athi Abraham yes baba ungabeka isandla phezu komfana ngifungile namhlanje sengiyazi yes ukuthi ungithanda ngempela awujikisa amehlo ubheke esihlahleni jikisa amehlo akho ubheke esihlahleni Abraham jikisa amehlo ubheke esihlahleni ungabheke etshanini bheke esihlahleni ungabheke emthini namhlanje ungabheke emthini ungabheke emthini ungabheke emthini kunengxaki lapha emthini kutholakala inqama inqama yemvu ayiboshwanga kodwa ibheji ilenge emthini ngithizwe kahle khona Nkosi inqama ingaboshwanga ayikho phansi ayikho phezulu kodwa ile ngakuphi lesiphamano sineke abathwala lento baye lapha abanenxa shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah isingami yale ile ngangempondo uthi wathatha inqama ufake yona ukhulula umfana thatha inqama my mom njengoba uyibona nje iphuma ithwalele ayiqali lo ikujwayele ukuthi entabeni kaJehova uyabonelela isentabeni kaJehova kodwa ungayibuke namhlanje isintaba kaJehova haleluya uyabonelela uyabonelela waphume ithwale waphume ithwale waphume ithwale waphume ithwale funda uJohn waphume ithwale waphume esithwale lesiphambano yes wayendaweni ethiwa indawo ekhanda funda ethiwa ngeHebrew iGolgotha yebo bambethela khona nabanye ababili kanye naye bamesanja lapha nangalapha lesiphambano kathi besiyaphi naye ibayobe bethe kanye nabanjani nabanye bathabezwa ubethela nelele sesingaka besa uyizwa lento ungangivumela ukuchazela nengxaki amen ihumusha kabi bakufundisa kabi iBhayibheli ngiyabasola bakufundisa iBhayibheli bakufundisa ilele sesingaka esinye sikuphi esinye sikuphi yena ukuphi
mina ngisho melethi ilelesi singane zimbili esalona bayizwa ngisho ilelesi singane zimbili phenyele 1 usibona ukuthi izilelesi singaki iya Exodus 12 uzame kancane zokuchazela leli verse na ufunda 37 ngizokuchazela leli verse ngoba kawuliswa akufundela kabe baby ishentabeni ngathi verse 37 abakwa-Israyeli basuka eGibhithe. Abantwana bakwa-Israyeli basuka eRamses bafika eSukoti. Kungathi abantu abayizinkulungwane ezingamakhulu ayisithupha behamba phansi bengamadoda ngaphandle kwabantwana. Kwenyuka nabo ingxube evanga yabantu. Kwanyuka ini? Ingxube evanga. Azikile lesila? Khona. Matthew number 7 ukulungiselile lesi number 2 Matthew 7 qala verse 16 bese ngilungisela lezelelesi 16 sesovala ibe kusazosho ku10 kodwa sivele sihlanganise selelesi sivale Matthew 7 verse 16 yes niyakubazi ngezithelo zabo. esanini lezelelesi esanam nibazi ngani futhi iBhayibheli wena Kungakhiwa yini izithelo zomvini emevini noma makhiwane ekhakhasini na? Kanjalo lona lo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. ya Umuthi omuhle ungethela izithelo ezimbi, funda nomuthi omubi ungethela izithelo ezinhle. funda wena Ilona lo muthi ongatheli izithelo ezinhle uyanqunywa phonswe emlilweni. funda Njalo ke niyakubazi ngezithelo zabo. funda Asibabonga abashoyo kimi ukuthi inkosi inkosi abayakungena embusweni wezulu. Uphe lo wenza intando kaBaba osezulwini. lalela ukuthi zihlangana kuphi lezithelo Isra simele isigebe esangapha kwa right simele ibandla utaba kutshela ngeBhayibheli bakutshela kabi bahlale bakutshela njizele bengakutshela ukuthi kuhlangana kuphi uPaula kwaba seGalatia uthi lokho kwenziwe kwaba ngokuqala uzokwenza kube ngokwesibili oqala ukubeke kwa right okugcina ukubeka kwa right uthi kodwa sengiyesiphambanweni ngikuthathile okokuqala ngakubeka kwa ngapha kwa left kodwa ngase ngikuhlanganisa ngempande sisempandeni ngithe angijombe funda base Roma 12:11 funa ukukhombisa ukuthi lezelele sihlanganiswa kuphi yini yena bephakathi Romans 11 verse 11 Ngokukholwa kwa-Israyeli insindiso yafika kwabezizwe. awuphinde Ngokukholwa asole sonke ngokubanjani ngokukholwa kwakubani insindiso yafika kuphi yafika kwabezizwe. Hawu bakwethu akukalungi njalo ngezelelesi sekuyalunga. sekuyalunga ekhanda kancane Amen. awufunda iBhayibheli Ngabo ngithi bakubeka ubabawe na kana kanye khona kanye kepha ngesiphambeko sabo ya insindiso ifikile kwabezizwe besiphambeko soba bavusela umhaba insindiso injani ifike kwabezizwe. ungebheke nje esiphambanweni wena uqedanga funda iBhayibheli Kepha uma isiphambeko sabo siyingcebo yezwe
nokuncipha kwabo kuyingcebo yabezizwe pho kakhulu kangakanani ukuphelela kwabo khuluma kini nina bezizwe ya njengoba mina ngingumpostoli wabezizwe yebo ngidumisa ukukhonza kwami yebo uba mhlawumbe ngabavusela umhawu yebo abenyama yami yebo isindisa abanye kubo funda ngoba uma kulahlwa kwabo ukubuyiswa kwezwe ya ukwamukelwa kwabo kungaba yini uma ungesikho ukuphila kwabafileyo na funda umulibo lumbwele lenhlaba injalo Nkosi yami uma impande ingcwele namagatsha njalo funda bephuma kwaphulwa amanye amagatsha wezwani aphulwa waphela uamen esona Ish, wezwani kade ngalolu suku kwaphulwa amanye wasekufakwa wena-ke ongumnqumo wasendle wafakelwa phakathi kwawo wahlanganyela nawo impande ususwe igatsha walandwela outside outside lazofakwa phezukwe weliphi ngathi leli bandlaniso lalela la uyasibona isihlahla sisu hayi impa salahlwa walandwa esinye asangatshalwa emhla sazotshalwa phezu kwesinye oh bahlanganyela impande enja uyayibona kile lesezingane ezimbili ukuthi azife zibe ngani kuse kusala into enjani angithi umuzwa wena uLuka ethi wabalwa kanye nezelele uma efika kulolu suku lonamhlanje asibe khona esakwa-Israel kube khona esanamhla sabezizwe kuze sihlanganyele impande enjani cela uphinde ubheke iGolgotha yini esihlanganyelayo manje wahlanganyela nawo impande khulumani sihlanganyele impande uJesu wamaZulu cha owabesuthu owamaJuda owabantu ubani ophethe impande yokuphila thina sihlanganyela kuyiphi uye kuze siphile impilo eyodwa yes kufanele sidle impande enjani oh hey ukhona amen noma uphelele oqeda wahlanganyela nawo impande yamafutha omnqumo ya ungasigabisi phezu kwamagatsha ungasezijani ngoba itshela ukuthi ungcono kuba khona bakhishwa ngenxa yokubuthi bayitshela ukuthi banjani bangcono ungafunda masigabisi phezu kwamagatsha kepha uma usigabisa ya akusuwe othwele impande kepha impande thwele wena hayi awuthi amen esontweni awusuwathwele impande ethwele ba ikiselele sisikuphi esinye sikuphi yena ekuphi kuze bonke bathwale ubani wasenze la uzakuthi ke wena amagatsha aphula ukuba mina ngifakele kusho wena kulungile siyobona aphulwa ngokungakholwa wena ke umi ngokukholwa umi ngani ngokukholwa ungasikhukhumezi
wenzani wesaba. Khoza wenze njani Thuthumela. lalela 2011 njalo muvuka obheka lapho uxhunywe khona Hey, ukuthi akukabi necrack ngoba usengozi uhlele ngo wakhishwa abanye endaweni ngithe siyabuya ngo3 sizobheka impande ebabayo siyabuya nini sizobheka impande enjani iyababa kodwa izimele ithi iBhayibheli ijulile shu ibabela abayizondayo ingathi bona uyizayo impande yomndeni kaJuda. My God, ungaqeda lokho kodwa ungasikhukumezi kepha esaba. yes Ngokuba uNkulunkulu engayekanga amagatsha emvelo. ya Nawe angeza kuyeka. nawe ngeke wenzenjani la Hayi, ukhona amagatshani emvelo. ababeyishaya isifuba sithi bathi bona bangabakaje kodwa wawenze njani Wasipho. awuqedanga Bheka kubele nobukhali bukaNkulunkulu. ya Ubukhali kulabo abawayo kepha kuwe ububele bukaNkulunkulu. Ubuhlale bubeleni. umuhlala kuphi Umuhlale umuhlala kuphi ebubeleni. funda ngesingisi umuhlala kuphi Ebubeleni. faka funda la ngifuna bezwe ubele faka funda leli konke engiyifuna la konke engiyifuna funa uzwe lobele ubuso kahle Hallelujah. Hallelujah. Verse 22. 22 Consider therefore the kindness ya and steadiness of God. Steadiness to those who fell, but kindness to you, provided that you continue in his kindness. baba lisho njalo nalela awufunde ngale Let you look at how kind and how severe God can be. ya He is severe to choose who fell, but kind to you if you continue to hold on his kindness. Otherwise, you too will be cut off from outside sindisa ungathi utshelekile Nkosi Jesu. akubizi imthandazo yena umnikazi wempande Hayi, shout hallelujah haleluya. akubizi ukuthi ugqoka uthayi uya ngokuthi uhleli kuphi ungahlala ngokujwayela usenkosi shout hallelujah shout hallelujah Thank you, Jesus. ungajwayeli mawufika lapha methembe thuthumela lesabe bheke ukumphelelisa ukholo kwakho ungakhozi ngokujwayela Jesus khoza ngokwesaba uphethwe impande yasezulwini baba silekelele silekelele Jesu silekelele Jesu suku lomlamleli suku
kulomlamleli okwamenza wayeGetsemane wayobhalansisa impande okwenza wavumela ukushawa emhlane wayilungisisa impande yakhe okwenza wadelelwa wayibhalansisa impande yakhe umkhozi umkholo Lempande yabona uIsa lempande yabona uEnoch impande yabona uApostle Paul iye sihlanganyele namhla akuyi mistake ukuthi uze kule ndawo esiphambanweni khona indoda esihlanganyele impande kanye na sesiyathanda sisazobuya sizobheka icala awuvala amehla khona indoda eyalinyazo khona indoda eyalinyazo khona indoda eyalinyazo
Nkosi. Cela usendlale ku. Cela uyibheke impande sihlanganyela. Sesiyathandaza. Mfundo sithandazeni usuku lokubonga usuku lokusendla ungenzele umuntu nani kaSimakade yaphumelela Hallelujah. 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 Namhlanje Jesu njengebandla sifana nabantu abazalwa namhla ngenxa yokuthi kunezinto wena wazizwa emzimbeni wakho. Baba siyabonga ukuthi nathi sasibalwa njengezelelesi singafanelanga besifana negatsha lasendle umnqumo wasendle
wakhatha isihlahla sasekhaya ukuze sibe empandeninye. Mighty Jesus. Emini baba ngwele wenyuka nathi usuke ekuqaleni uyikhomba indaba ingakenzeki, wenza ukuba nathi esasizelwe emvelweni salandwa salethwa, nathi esasifile ngesiphambeko salandwa salethwa, nathi esasiphila emkhubeni yethu yekwezizwe nasemkhubeni yemvelo wasilanda wasiletha. Namhlanje siyabonga ukuthi wena wasithwala emagxalabeni akho, njengoba wenyuka intaba njengoba Isaac, nathi wenyuka nathi usithwele. Baba siyabonga ukuthi udevil wayengazi ukuthi ukufa kwakho wakuzalwa thina kuzalwa ibandla lalesi sikhathi. Yenkosi siyabonga ukwaziswa namhlanje ukuthi thina sinamandla. Yes, sinamandla. Baba siyabonga uma uJohane ekhuluma ethi bamqabile laba ngoba banamandla. Baba siyabonga, sibonga uba namandla kulesi sikhathi okusinqoba isitha. Uma wamnqoba wena sinjalo nathi baba wethu namandla onke. Siyabonga ntekumini namhlanje ukuba Nkosi usenzela umhlolo wasembulela ukuthi kuphi lapha sihlangana khona. Ulande uIsrael wambeka la, walanda bezizwe wabaletha la, uthi wena sihlangana nsindisonye. Baba sibonga kakhulu namhlanje mini sibandla siyazendlala. Lusuku lokubonga, lusuku lwe-birthday, lusuku lwe-celebration, ukuthi sasibabi kodwa senziwa uwe, sasizoni kodwa sahlanzwa uwe. Ingani wena uvele ngaphandle kwegama wasiletha ngaphakathi, sasingafanele usenze safanela. Namhlanje imnandi indaba oyikhulumileyo, wathi asebona ihambi nabafokazi. Singabafoko bakaJesu. Baba siyabonga egameni likaJesu kusenzela umsemini, usambulela izinto ezinkulu, usambulela uqobo lwakho, usambulela baba ongcwele lokho okulungisa emaphakadeni. Siyabonga kuvezelwe iplani yasemaphakadeni ukuthi yembuleka namhlanje. Konke lokhu Nkosi ukwenze hlonipha igama lakho. Siyabonga ke baba ongcwele, busisa abantwana bakho, busisa umkhonzo.